Nandam chiang na mo lungmali post thongchimnak in nankut kamin kai na thongni kulle thum Dipa ni khat Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chimding mi tlangta cheu khat na chu lailen pi sakhan in azami SCC somthum na chu India chawza ni memaram a akwat than na loin ko le mobe a SCC ni kadau nak atwa mi ruang a tol sung mi somsari leng annun nak aliam shebole pakhoku SCC ral rang ralam mi piral kap ni chunglei ron mang in bom an chak ho na pali hliam an tuar kan sepeng yuashi khwa fimchon nak siang in le sin chu SCC ral rang ni fighter jet mang in bom pan ni an thak no Jerusalem kupi chung khwaltlong phurtu bus stand a maithal ka nak achuak pathum nun nak aliam timi thong le thongpang dang ha an rak selai Lailen pi sakhan in azam mi SCC somthum na chu India chawza ni memaram a akwat than ha November kul lakwa a chinram kul matupi peng Lailen pi khupi SCC ral rang sakhan in India ram Mizoram ram kul a azam mi SCC ral rang somthum chu India chawza ni helicopter mang in memar a akwat than na tia thei si November ne hlei kwa a thok in CNA le CDF phufon ni Lailen pi khupi SCC ral rang sakhan chu ka shram an thok I November kulali khan tlamtling te in an la kho November kulariat a sakhan la ka dau na hun in SCC ral rang somthum chu Mizoram ram kul sai ha peng laki khwa a samshem tlai pusin a an valut Mizoram ram kul a azam mi SCC ral rang somthum na hi tuipang asam shamtlai phule palik na ni anrak don na nu a November kul lakwa jingkhan India chawza ni helicopter mang in more khopi a an kwat than na tia thei si Chinram kul a chinral kap ni Allah kho mi khopi SCC ral rang sakhan le an chua tak mi sakhan na Chinram kul chung a chinral kap CNA le CDF chinrem tlai phunha ni khopi an la kho mi na SCC ral rang sakhan an la kho mi na le SCC ni an sakhan an chua tak mi pol na chu khopi la kho mi na chu naring sur khwa makuinu webala rikodar lailen pi rezwa SCC ral rang ni an sakhan an chua tak mi pol chu sur khwa naring buang tu sabong te webala dar khai ramchi lungau kaptel ti kir mong tang rezwa ti bual sakhan an la kho mi na chu lungler makuinu var lailen pi tu phai ri latiao kanedi rezwa ma na hi mi piral kap CNA le CDF kang thi pufat ni SCC ral rang umnak munram an lak mi na le ral rang ni sakhan an chua tak mi na chu an se loin ko le mobe a SCC ni kadau nak atwa mi ruang a tol chung mi somsari leng annun nak aliam 11.11 operation an thok November ne hlei khat in kulasari tiang a karani ramkul loin ko peng le shanram kul thang lei mobe peng chung a tol chung mi somsari paruk annun nak aliam chang tia karani mizapi bom chan tu phu KHAI ni November kulariat a thong an than nun nak liam mi na chu shamngan ruang a minung somthum sari chunglei ka dau nak ruang a minung kulali le ka dau nak ruang a minung hleinga anja pi fon minung somsari paruk an si tia KSAI ni an than nun nak liam mi na lak a kumtling lo hak chian ha nun ha le biak nak lei he a pe tlai mi zong anital I zatuak soma tluk deng hi pa an si November kulan hi leo a nun nak liam mi to chung mi an tam bik tia KSAI ni an lang tar chi chawme khopi to chegek a maini akang mi na rokpali an mu chunglai jet fighter mang in shriamngan ka nak ni akang mi na rokpali chu chawme khopi lu nak to chegek a chatha jaw khen tu phu ni an mu na tia thei si SCC ral thrang le taw ral kap TNLA karla ka dau nak adi nu November kulare zan a chawme khopi lu nak to chegek chu ral thrang ni jet fighter mang in an ka mi asi tia an lam ter
Shangman ka nak in akang mi le arok mi chekek tang a chetha zauken tu phuni miruak bali chu an lak na nu a an bui na tia thei si miruak hi arok di changcha a an mui zong tha te in thei kho an city lo tia chetha zauken tu pu chung in tongwang wei tu pakhat ni achim mai ni akang mi na rok bali lak a pakhat long hi pa asi i mi zai bantuk an si zong thei kho an city lo tia an lang der Shibole pakhoku SSC ral shrang ral lam mipiral kapni chunglai ron hmang in bom an thlak no na pali hliam an tuar sagairam then shibo peng dito khwa a SSC ral shrang ral lam chu mipiral kapni bom pu no in an ka na tia laguf army chung in twamwang ngai tu pakhat ni yangkong khatit media a achim November kulakwa a shibo peng Sainai khwa in arak chuak mi SSC ral shrang thazang somsari nga tuk chu zito kopong an phak a mi piral kap ni chunglai ron hmang in sham ngan somruk pathum an thak no na hali hliam an tuar cholak a pahni hi hliam faktor mi an si tia an lang ter kadau nak a atal mi piral ka pupat na chu Black Wolf Army UMI Army le Forest Fighter Army tangti pupat na an si Chubantuk thiam in November kulakwa zan swimil lam paruk tuk a magweram then pakhoku yesa chomhuram a mipi thil refer in arak chuak mi SSC ral shrang haijat moto po moto le kasrangai moto pathum na chu mipi ral kap ni bompo no in an ka na tia pakhoku peng pekhoi tu yang force UG ni an lang Tan se peng yuashi khwa phim chon nak siang in le si in chu SSC ral shrang ni fighter jet mang in bom panhni an thak no November ni som thum jing swim mi lam panhni thuk a sagai ram then tan se peng yuashi khwa phim chon nak siang in le si in chu SSC ral shrang ni fighter jet mang in bom panhni an thak no na tia ro sung mi pakhat ni yanggong khatit media a achim November kulakwa ka dau nak a SSC ral shrang sop thum nak hlom lo an thi cha a SSC ral shrang ni atu bantuk in kopi chung phim chon nak siang in le si in pi aka nak hi asi tia an chim tan se kopi chung in kambalu le ye u khwa lei a SSC ral shrang ral lam sial in an kal I to chung mi pi na khote na chu hriam ngan in an ka na tia thei Tang ta peng tamai ta khopong ka dau nak a pu so thi ral shrang pakhat thi Mandalay ram then tang ta peng tamai ta khopong mi piral kap le pu so thi ral shrang karla ka dau nak achuak mi a ral shrang pakhat a thi tia PDF min chem battalion 3 ni an lang ter November kulakwa zan lei swimilam hlei ni tuk a SSC ral shrang ral thom chia in mi piral kap ipe ati mi na thlauding in akal mi piu so thi ral shrang na chu tamai ta khopong an phak a mi piral kap ni an rakka na ral shrang pakhat a thi ral thom an lak tia thei si kadau nak a atal mi piral ka pupat na chu min chiam battalion 3 tang ta peng pa ka pha BGF min chian le malhain peng pa ka pha tang ti pupat na an si kadau nak hun in mi piral kap himte in nu an kir khau tia thei si Laukai muram a SSC ral kaple chungtal minung zanhi somsari pahni ni hriamnam an chia sharam ko chak lei laukai da ka sa kutang khalaya battalion zale kulanga in SSC ral shrang som kwa thum pitu sit kulasari palik hlai khatal in minung zanhi somsari pahni ni thantarang mi khai in hriamnam an chia I mi pisin a anifon tia thei si MNDA ni pezul in kadau nak an kalpi I November kulariat a kongtian sakhantal in halshrang sakhan pol an lakho SSC ral shrang chhekhat le an chungkhar pol le pitu sit phutal in minung zanhi somsari leng ni an hriam nam an chia November kulariat tiang a MNDA ni kongtiam hunram SSC sakhan panga le umhun an khornak pol chu an lak di tia MNDA ni thong an than MNDA ni hlotlingai in kadau nak an kalpi chu maruang a khalaya battalion zale kulanga chu an battalion ningpi in thiamnam kan chia changti langtar nak cha a thantarang mi an thlai hnu a
ase siral boi pakhat le kutang pakhat chu MNDAA he tonnak an ngei I hriamnam chia in mi pi sin ani fondu na kong an chip na MNDAA ni liampu mi cheu khat le an chungkhar na chu an tom hlom na tu nu a kap ni kar natlak nak an ngei bantuk te in ase siral hrang boi ni anaw le chu an dilak in au na I MNDAA sin a hriamnam tling he ani fon chural hrang boi ni chun SAC sakhaya hlei ruk hrang boi pakhat ni akutang ral hrang zakhat leng chu November kulasari a azam pidi na tia achim hriamnam he mizapi sin a afon mi na chu pitu sit kulasari halaya battalion zalakulanga in somkwa thum saka kha hlei ruk in som thum ruk saka kha hlei ni in hlei li an chungkhar minung somriat ruk kadau dak lei a ruanak pe tu panga le palik hlei khat na an si I an di lak fot minung zamhi somsari pahni an si chupin a hmunhma zau falnak an tua leu a ase siral hrang an tlei chapmi polzong an tia MNDAA ni thong an than Jerusalem khupi chung kholtlong phurtu bus stand a meithal ka nak achuak pathum nun nak aliam November ni som thum jingka a misor shamtlai phu meithal po nak in Jerusalem khupi chung bus stand a minung pathum nun nak aliam paruk ni hliam antuar tia thei si misor shamtlai phu na hi khoveng tu security force le ro chung mi pakhat meithal keng mi ni an ka dau na cha a anjam misor shamtlai phu meithal po nak in nunghak chia pakhat le pitar pakhat tal chi in minung pathum nun nak aliam tia an lakder Tuzing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post thazang akan pe tu nandi laksung a kanilom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe rakan to pek chiao ding in kanin som na